Ben Affleck kan dollar makta doi somni man in Jenifer Lopez telovin alei American actor le filmmaker Ben Affleck chuan tun hnai lo khan dollar makta doi somni man in Los Angeles alei hei hi People magazine in atarlan dan ania hei in ro pui le changkang takhian bedroom panga neya bathroom le kitchen paruk anei boka tin ashanin family room media room closet powder room le guest house te aum bok thu than dan chuan kumsonga pakhata upa Ben Affleck le Jenifer Lopez hian kumin July 30 ra inthen thuthang atanga alandanin Beverly Hills property dollar makta doi somruk pariat man an nei meka he property hi anupa hian me kumsan hi somni pathum khan dollar makta doi somrukin an lei ani inthen thuthang hi alar chak em maya abik takin kumsomnga palia upa Jenifer Lopez su Met Gala 2024 ra ama chawa akallai an mu atangin alar le zual Ben Affleck IOin a report danin actor hian he hun pui hi atel ve theilon chan chu the accountant to Los Angeles shooting an nei mek wang ati Jenifer Lopez le Ben Affleck de din mun hi mitam takin an boi puya US outlet sangin an report danin Ben hi Menison Parukhan Brentwood House ama in aom entertainment tonight kin atalan danin in shana an cheng ve ve a boruak asang hle source dangin atalan le danin an patni inkar hi atha le thalo ti vel ania anin thurul rengai lo an patni hian an hna le an chung ko te chu ngai tuin anin pumpek view ani ome Jenifer Lopez nen anin nei ma hian Ben hi Jenifer Garner nen anin neya fa pathum an nei ani Violet Serafina le Samuel te heti lai hian Jenifer Lopez hian Pierre Max le Amy Mark Anthony nen an nei vele bok Ben le Jello hi anin date channa masaber chu kumsang hi pani kha ania kumsang hi palia anin chena kumsang hi somni pakhata anin date chan lea kumsang hi somni pathum khan anin nei ani nei changa revak lo nuwa anu pa hi newsa an lar le ta ema achan chu kan soita kang khan in chenna lam an hoiwang ani July ni somparu khan Lopez hian Ben Affleck telovin anin nei anniversary amang Jello hi Hampton sa mu ani lain Ben Affleck ero Los Angeles sa anapangai athok ani tin heiba ka hian anupui birthday Bridgestone team July ni somni palia po atel velo ani Jenifer Lopez hi mipui van tlang ma a hlim mel takin alanga chuti lain mi mu lawa ero aboi hle ni in an soi heti la hian Ben Affleck ero athilton mek hian ati boy velem lova adon sondan athiam deu ani ome insider sinan talan danin thaing moza chu anu pa hian in hnial boina an nei to ani Jenifer Lopez in Ben Affleck mezia zu a hochin hle ania chuti lain Jello dollar makta doi somni pariat man in atlo chumin Ben Affleck mezia zulai hi mu ani Jenifer Lopez sifate Max le Amy chu tuna an puitling ve to a fate thlak chu a share ani July ni somni pakua Instagram posta Jello hi Max bula andinga korvar chu hain anu nen anin chento Amy le Jello hi thalak danga an nui dun velea Jello hian capsona ka khovel te tin apos tin hi ba ka hian afate naupan lai thalak chu apostel bok Jello hian afate thalak hi apos ngai zen lova ma se an chanchin ero update pho thunga an birthday kumsom parukna Japan rama an lomna po a share ani afate chu an chanchak zia thule
kong engkima ama an thon dan asoi del bok jelo chungte chuan anupa inkar bo ruak thalo tak chu an ngai ven hle a anin nei anniversary po asan ve in an mangti gan soi to kha tin an in man to tak dollar mak ta duai som ru pariat man po an zur mek bok hetia jelo le Ben Affleck inkar a thalo vil chung hian thuthang dang aum le tlat Jenifer Garner le apasal hual John Miller hian mi te ngai ven an hlo le tlat ma se ibe seidan ang anilovang alandanin John Miller hian anin hual na ati topa he boina hian Jenifer Garner pasal hlui Ben Affleck hi ain rol an ring Jenifer Garner le John Miller hian hunhlim tak an mantun mek lain apasal hluin anupui athenti ashiat vele boina aum ngala fans le media ten achan ni theitur om rindan an nei Miller hian engwangin nge anin hualna ati top Ben Affleck hi anin kara ain rol ani theimai ngem Jenifer Garner le Ben Affleck kumsan hi sompanga anin chen nu reivak lawa Jenifer Garner le John Miller hi anin zuitana Millera sumdong hlotling takhi Garner tana michatak ani arin om ama hian anun hi omzenein aron thak ani anin hual thu hi kumtam vak lo liam tak hanan puanga inne nalam hoin ke an pen mek ani Garnerin hetianga michatak atong hi mitam takin an lompuya Ben Affleck pasala nei ai chuan ati fu zo an ring mase tun naya report hian rin lo dan deuin thil aron thak dang lama Miller hian anin hual na ati top he chanchin thin thong tak hian mitam tak ngai tu na ati boya rin dan pakhat chiang tak an nei chu Ben Affleck hi anin kara ain rol ani an ring Garner le Ben Affleck hian fa pathum an nei ani report atanga lan danin Garner le Ben hi an fa te vangin an la in becharenga Jenifer Garner inuna bena en ro sek chu Miller hian angai theilo ani ome tin jelo le Ben Affleck te inkar alo boi chho ve bok nen hei hian kongtam takin Miller le Garner inkara hian boina thlendel ve bok ani thuthang dang pakhat omle chu Ben Affleck hian anupui jelo ne na anin chen hriating na tan alom na hun ropui taka buat sai atumani ome insider sina taran danin Affleck hian tun boina to mekhi kalsanin hunhlim tak man atum ani hunhlim tak chu amale athian nai zol big te tan buat sai atum he alom na hun hi Georgia achena ani mai thei helai mun hi apoimo ema jelo ne na anin ne mun ani mun dang pakhat le thei chu Las Vegas ania helai mun hi dananga anin nei na mun ani Mexico athang ani point jelo hian anin chen lom na anga alangai thei tho bok achan chu anin chen na mun ani wang ani hetiang hun chung zong hian Affleck hian achian Matt Damon le Jenifer Garner la katangin thlopna adong renga hei hi atan chuan thian te laka lom thu soina ang ane anin thenna thuthang hi tun nai hian alar zual ema abik takin jeloin bena Met Gala 2024 kum in meya asomna akal lo atangin ain chan ane hemi nu reivak lowa anin atangin achuak ti hriatania in thenna lam an nai chho zel ni in alang